Oke, pun dia pamaluk seroto, hamutuk follow amiste live stream baru nefokisan aldeatula ika posto administrativo pantat kasar regional tiga spesial kesian binu inebe uhin amsilu i seremonia hatur fatuk dahulu bah projeto pendesnya bah alargamento estrada iha baru ini tambane maluk sirah akompanyo di tiha live stream Nestel News. Excelência Secretário Regional do Planeamento e Desenvolvimento, Taratai Sushi Naisip Ali. Ito uto niya Vaseline. Tingnan Comandante Operação Taratai Susi Senhor Serafim Uki. Ito hutu ni Vaseline. Namantais organizações comunitárias. Taratai sucessivos do suco Marmeco. Ito hutu ni Vaseline. Tirtan Taratai Sba Komandante Squadra Pantai Makassar Taratai Susi Sepetu Suku Kotete. Ito hutu ni Vaseline. Firmai Diretor DRI representa o senhor José Tenasuni. Taratai Susi Daniel Ensina. Ito hutu ni Vaseline. Firmai Diretor Regional Serviços Água, Saneamento e Ambiente representa Itacombida Uso atau KPRI
Bele Tartais. Itu dia bahasa lima. Firmai administrador do posto Pantai Makassar. Itania tesoreiro Mactaratais Baitania. Pak Direktur PDSI mana Bele Tartais Baitania. Tuirmai Sibidusuku Lipau Taratai Susi Comunidade Bairro de Conquista. Kita di selain seiha, kita se kontrol di tanah itu kira. Tuirmai Sibidusuku Kutete Taratais Susi de Comunidade Bairro de Conquista. Kirtan Sibidusuku Monimeko Taratai Susi dari Kontinun musik atau nadai tabele hakat baik tidak patin atau patro. Oke, Maluk Sirah, cerimônia sino autorizzazione attiva speciale kursi alino di kursi lia da dole utakana no Taratais rematona di daun hakat ona ba fatin cerimônia bodi atau fatu dahulu pa projeto alargamento estrada de Bemaka finança kursi projeto nacional de desenvolvimento super.
Oke dia kemaluk sirah ya ada daun kipa entregona kapasite ho lubas ba ukuna isira atuni hatur fatur dahulu pak proyekto pendesnya nebe maka serelija fatine di proyekto alargamento estrada ini ya fatine. Excelência Secretário de Saúde, Gender. Kami convidamos a gestor Oke maluk sirah seremoni hatur fatuk dahulu kurson lasam do bakal itu pendesnya baru fokusan Sirtu 300 meter. Sirtu 300 meter, Amutu Amutu 900 meter. inclui Hodraina. Hoy inclui suatu production TPC. TPO, TPC. Titik zero ya sudah nama Mai. Sim. So, organ wa Iya, kemudian dahulu dari hati seremoninya cerita tawa jenis terbaik. Oke, bolong kita bayar hati preparasalnya kita saya sedikit, depois kita lihat. Oke, nudar komunidade ni kisan wihine governo Rusia atrada region administrativa speciale Kusambino mutu khop pendes mai tahu fatuk dahulu pa itnia estrada ne sentimento esa Sentimento ami PNDS husi PNDS agora implementa estrada iha ne fokisan husi komunidade iha ne fokisan sinti kontenti tambah sih ma kontente tambah husi ulu kedas estrada sama yane sudah agora poin tambah primeiro vez PNDS tambah ya aldea ne fokisan aldea tulaika bairro ne fokisan estrada ne metro gira Amutu 1.300 1 kilo itale sí. sì
alende progetto dene proposition sida makita bocera suro durante ne proposition sida maka durante ni ta bocera suro ne alende uhinta ona fatu ka dahulu pa construção na estrada ne. Sim, idanemo kami mos esforço tambah idane kami husi equipa EJS sukunya kami mos esforço nema ko loro atur fatu primeiro ande bairo ne Preocupação silo kuma kita bocera suro ne kono babe no silutan ya kala. iya nemos kalau memang preocupação kono babe quando tempo udang lembra que ia estrada lá dia tema agora pego se pendesse tau estrada hadia estrada já Para ne fokus. Itinerário completo. Antônio Tefa. Ok, obrigado, Baraka. Ok, mau cerita dari o Senhor Antônio Tefa. Neve maka sin hato ne sentimento contente para projeto alargamento da estrada neve maka finanse husi Programa Nasional de Desenvolvimento Suco e UHIN Alterade Regional Activa Especial Ecusemino, o Direktur PNS Regional Ekusi, UHIN Tau, ono fatu kedahulu Pak Presiden. Pak Presiden Spano Simamo, kita bela prensa itu nune kita tahu bahwa agenda dia. Kita mau cepat tempo bahwa kita na yolosira, bela descansa itu, depois kita tahu bahwa agenda firman. Desculpa, tambah aneh, kita komprehensi situasi kegolisahan. Habis itu itu naistin, nabi teman presi kanira lalu manik. Sen, au, toi nabi naistin di sukulifau di sesubairo ne fokisa, nabi tekit hit mamat, kasbot nabi tasabam divisa. Dahil amnang tinabi meles sama nabi rumah meles nasbo nabi nasbo depois da tamte da agenda importante que ala kan santen amnaiste karena kita tengok kadera alumni nae até precisa tua como também ela se derruba precisa tua deve ahek dele tadi deve ada toko pantai aja lo mungkin kadera mau esfero sekarang kita tengok habis itu amnaiste deve tahu presi kadera lumina
Dalek, mungkin hitam naon de nas-nas lang 3 menit oleh menit oleh na. Agora natin de agenda via natin, agenda fokus ulit fi sila. Agora natin no agenda via natin. Nabe, ao de respeito ba Secretário Regional da Administração de Finanças, ao de respeito ba Secretário Regional Planamento e Desenvolvimento, ao de respeito ba Comandante da Operação, ao de respeito ba Diretor de RAI Representante, ao de respeito bos ba Diretor SAS Representante, ao de respeito bos ba Administrador Posto Pantai Makassar, ao de respeito bos ba Comandante Esquadra Pantai Makassar, ao de respeito bos ba Diretor PNS Raiwa, ao de respeito bos ba Naisip Sukutolo, deve maka participar e ao de respeito bos ba Itahoto ihare, dari datang bom dia ba Itahoto. Diak cerimônia Uhiloro dia de objetivo atau atur fatuk dahulu mempresento a reabilitação estrada rurais Sukulifau Liliu ya Bairro de Fokisan. Lolos suku walo completo inclui suku Ruafau, mas se harei tahare suku tolo participa para esse seletivo com a atividade seletivo. Deve kita iha agenda toleare dia foi bem-vindo o será esse suku Lifau tempo do fate a minha convida. Sim, obrigado a protocolo deve marcar tempo mais rápido. Kuluk na lai hau respeito ba Sekretaris Administração da Finanças, hau respeito ba Sekretaris Planamento, Diretor Sirahoto, makau Diretor Regional Sirahoto, makau respeito, Administrador Posto Pantai Makassar, Comandante Operasional, makau respeito, Comandante Esquadra Pantai Makassar, Diretor PNDS, Kolega Chef Suku Monek Kokotete, makau Hakruk, media sira makau hakruk awna komandadi ya suku Lifau Tomat makau hakruk dali datang bon dia ba ito hoto hau hato hau na bem-vindo ba ito hoto tambohin lorong ita halao lansamento ya hau na suku Lifau alia tulaika Bairro Posto Sika ina ne plano ne ya suku Lifau nia Duan Teves ada tolo mai hau nia membro suku suku Tomat ya suku Lifau inclui hau na komandadi ami di sini fatin atau tawa pendes ya 2026 ne ami tahu iha fatin ne fokisan tambah itare fatin ne fokisan ne fatin ido laju Teves tambah barak maksidau ka hatene fatin idane so tene fatin dit mai be dalang atu mai ne sirla sidaw katen nemak ami halo lansamento ya ne tirlos ya leten nemak ami ho ekipa pendes mai be ba plano ne husi suku hau ho membros inclui KPR sir nemak ami dan tenser ita halo ne bapar ita Direktur Sekretaris Sirba are fating tambah fating idane sekuando ita inform karik lawa may aras ito tambah estrada sira ater Teves au udar sisuku kung dari balu sira atau sila pasang baga hal udar sisuku dan ita tenser tau dari ba fating idane mak importante fating idane mak importante Liu ba itna nefokisan komda di balu dan ami hela deste uluk tempo Indonesia mai ami sidau aksesu ba estrada ne mahur se kabupaten dan tambah dalam nebe
at itenser hadia uluk nebe diak ita se haretan atau kontinua servisu tambah fating idane ita tintinan ita komdadi ha postu postu sika bayro inclui bayro nefokisa sirne preocupação liu ba itania view ada tersidade B estrada nemak bahau au nudar sesuko hau fortena sene se quando ita tutu mai hare rasik tambah itu serviço atau desenvolvimento itania right timor liu ekusi itu tutu at kontribui itlo serviço ba kanesang animal, desculpa, itu serviço ba komdadi. Tambah komdadi sirnya preocupação ne cada vez sira dem suku hiloi. Mabe ami dahili. Ami kanesang serviço profesional. Buat nebe mak ladiak ami tinser tahu neba tahu prodari. Lepar itamos komdadi sidau aksesu ba estrada, nemak ita bele aksesu hotu. Ida estrada foi na daw loke neba au suserba itania diretor obras representa tambah foi na daw kita estrada loke sinaba estrada phone uhin kita saya maine baton neba na sekitar ya 10 meter lah 10 meter sidaw kasuru be estrada usin neba mai atlet neba ne sira halo pertigahan se bele karik itu bele halo di atlutan lepar komdari hele ane la osukulifau dit komdari helene suku barak mak helene 20 sukus relane nemak se quando ba estrada nevane ita hadia nepar atu movel va maine la os suku lifamesa komdari suku lifamesa inclui costa mos neva colega sira be suku balu sira mos yane hutu pokoknya suku 20 sukus yane hutu nemak se vele kar kita halo estrada ne para komdari sira ben aseso tu au ni alifan maknede disculpa kari kau intervem ba estrada sirne tambah ne suzera husi komdari sira mak kau hatte fuatene ba itana diretor sekretaris sir hotu maknede obrigado e bom dia ba ita hotu dia dari data ita basa lima balai sip suku lima dia sip suku na tela lain in last four moment di Hamilton Tegit kata Pate Makassar, Pinião de Suculifos representa lançamento primeiro pedra Biton 2026 dia. Deve suku Siracelo pasti hati putiran makasih was lança. E tu fale mai breves palavras susi diretor TD Sraiwa Tempora Pate Hau Kodina. Dia, obrigado por ter levado viva amanhã a tu botão levou de kedua sobre lançamento da Pedro Pereira. Com respeito a itu, desculpa, secretário regional assunto finança adversal, secretário regional planeamento, com respeito, diretor regional Sidahoto, Paulo Temi da Purina, comandante General PNTL Regional Ecosfera, Comandante Esquadra, na Sepsuko na Tolo, na Liliu na Sepsuko Lifau, kami respeto, ba inang amasira, ang respeto mos ba Comandante Esquadra, na itambon dia ba ito. Dia ato informo rin kata ka proyekto PNS Batina Idane 2026, hamutuk 23 ia suku Ronul nagawa tahu inicia ya suku Lifau representa suku Senulu ya posto Pante Makassar ni proyekto hamutu ka 11 ia suku itu mag ia proyekto 2 na meko ia proyekto 2 construção cereal ho realização estrada ba escola minha ba proyekto da PNS barat maka tidak dikonstitusi
Cari kau ini, ya list ini. Primeiro ia por caso uma reabilitação estrada, Cunha, reabilitação estrada, Pacote, Costa, reabilitação estrada ia Cruz, Laniço, construção estrada, Utete, extensão sala escola, Lifau, anda ko ita halau dadau lançamento, Monemeco, construção capela, Naimeco, construção seria aldeia ho reabilitação estrada, Nipani, reabilitação estrada, depois Tegoco, canalização Bemos. Ba suku ida hoje, o orçamento 44.250, nebe ita se selo ba tebol material o selo ba trabalho osira. Ida de maka lançamento ida hoje nia, ami forma da tangkatak hahu hoje italo lançamento para projeto Sire Pantai Makassar, aba ita se continua ao lançamento é posto Nitibe, se concentra em Lelufe, aldeia Guateles, bairro Eldite, negociação Capela. Dia 12, ita se continua ao lançamento mas é posto Rua, da daerah Pasara, ia suku Malela, depois Torai, como ita mais fala ia Wesino, ia suku Stakeno, Nibi. Neve, cari kami di informasi sana, prosesu durante ne amilau, cari tina ina ne makita se território nasional, cari se hau primeira vez ia waikusi, tambah orçamento mos tamo dia transfer ia conta suku di deklinia, atau ia tengi hau ona, tambah prosesu utut italion atau itama faliba agora tama ba implementação. Neve projeto sira magoy na teme usuba autoridade cari durante neve la acompanhame e nós bela fiscaliza o projeto sira. Também PNS nós se tutela direito nacional, neve kami usu acompanhamento se departamentos relevantes durante o cari serviço dupla, planamento nós kami halo usi baja usi suku maksai mai PNS ba facilitar mas prioridade mai usi nai suku konia komunidade sira maka apresenta ka propõe neve PNS ba facilitar depois ba ta orçamento ba PNS nia tinan sempre é transferência nacional cari autoridade cari propõe mos tautan prioridade ba PNS nos pronto atau simo nessa município sir mos autoridade mos darum aumenta orçamento ba PNS para bela construir buat rumah nova PNS ini orçamento ahu se 40.000 to 60.000 vai cair para bela implementa cari que usine ne cai ba competência ministério sinunia despende este orçamento maka justura target ia 70.000 vai cair implementa se PNS até ter kata ka PNS ini serviço mak mai facilitar buat itu ame saya suku kalau decisão ba processo procedimento mos KPR presidente KPR onai se suku sih mak kalau decisão ba fornecedor ka companhia fornecedor mak mana ba estrada ba obra né sira mak se fornece e depois decisão na ia suku keliling ia estrutura suku PNS sira lima nebe processo todo ia suku orçamento ba posto di Pantai Makassar 452.500 leva ida suku senulo kari ia tetama diretamente ba total ba suku senulo maka 931.000 orçamento estrutura dit patina ida ne leva kari hasoida mi amia suistau kari tina we ia pia kari pele haretok kestau sira orçamento nia kari pele PNS se dificulta quando vai executar para kita nos limitação ia orçamento o cari que autoridade cari ia prioridade leve orçamento mínimo usi 70.000 bela bos entrega para PNS de bela recomendar susah dan hore maioria PNS tam ia area wise leve precisamos atenção usi autoridade para bela apoiamos PNS nia serviço ia treino também da Lavara PNS implementa mas depois plano mos bela dupla leva kita tahu muito que não é tahu muito que plano para bela hareto assunto sira
tepele kore itene comunidade husi isolamento idane. Dia kari kita abnia itabe sambara makne baitang bumia baitautu. Agradecer, obrigado para a intervenção do Dr. Renata Maior e a Capita, né? E dali detalhe tudo basalino. Dia kalau benar repetitan itu turun saya dah baka diretor PD Sarawak atau ya Fatin ini. Terfale mai intervenção si Excelência Secretária Estadual de Finanças Débora Fatin. Obrigado, amiga. Colega secretário regional, Planeamento e Desenvolvimento Distrito, comandante regional, Pente de Rewan, minha representante do Distrito, diretores regionais, minha representante do Distrito, Administrador Pusat Municipal Makassar, Faris Twitter, rumah bagian apa, merosnya apa yang aman lebih apa nih, administrador postu administratif. Jadi kami bunting ini apa yang katakannya hanya aman, atau ini harus tidak misalnya. Bah Komandan Skuad Pantai Makassar, Faris Twitter, naik suku, diskulpa. Diretor Regional PNDC, mudah proyek lain maupun kita lansa proyek ini, respetan oleh sesuatu tomak, ne sirnya servis dulu, ne suku sirang, osi posu atlet Pantai Makassar respetan, ini wentol, ne mentertansi suku punya masih ne, kari-kari baru respetan. Sehingga daya posisikan, sehingga bayar nefukisan harus beda. Tahun ini aman sih dia naik sira, no tahun ini malu komunidade tomak, nebe oi marketing ya ne dia ya bayar nefukisan harus beda, no aku baik terbocia. Bon dia gitu tu. Los ne oi mas itu ni anai ulun. Presidente Autorare, Rewa marca presidencial, vayamos hoy de horas, le libramos ya en contra de Nava, le delegamos a mí, Nerua, a mi colega, o director regional, después organizaciones comunitarias y más organizaciones Sukunian, señora Anita Costa Ruin, Anita conhece outro. Nia sempre quando ia correr cavalo pare, no nia ketua soan sempre ruin. Terus sini ave. Kuria na ba thalai. Nia mos benes hobi ina mo. Hoyene maka o itania na una mai legamane presente tu lançamento itania projeto ia Pantai Makassar. Ini sinian. Ia convidamos agora ia salah 11 projetos. Basu kusanulu ini ia pusat administratif Pantai Makassar. Jadi oi konsentra ia alea posisikan bayar fokusan. Nah, saya mutusnya pat ijelarusnya kalau ini saya susi itania sudah dilarang rawan yang Pantai Makassar. Realidade ia nemos ia nang uino dalam fulok inabane. Inemos ada mutas ini. Kalau ini ia kusinaba ia nitenaba tambah ia tempo uruk hanya seohin dan kata itane ulus nuko mayar fatul itane. Ia dua militer jelas salah aldan mistro lansa primera pera kon atu uja tenaga suriane. Ternyata yang emosi ya tambah ini
Baik tahu Sir Parlamento ini representa overfos ini kompletiane bawa yang kari perisia tamata dia o yang tidak suku imos tanya direktur PLS kari batina nela ya kari ya batina mabe plano batina oi hanu mos honu ne ita levera nenda kremut sene tanya itini sidare dan iha ada balu o pairo balu se tama tinggi kat kremutas isolasi ini si tamata honu ne au kila kali baitanya bahasa ini proyekto ne tamba ia proyekto ne deremos sitnya kabeh sira ite autoridade sukusila mak dereras kolaboro kompania na dele manan tender o lis kota sam iteros hare usi osan maibe saída mi halo mas kitikuan de pesida halo ofuan nem importante nune sila ma ita nia mehi ito to ne mehi ba ita nia comunidade ita bele atini nem importante saída halo proibo bot osama bot mela halo ofuan ne bele utimi den kata bela ton ida la totina ida ita nia proyekto ne bele sai fale ne sambambain ne pesi plantan tautan osatan boleh diimplementa ne makau apelu pesija halo ofuan nuni dan kata halo bahau ne povu halo bahau ne rai terus kata hau si part suku selu o si postu selu hau mai halo ne tui buat tembeke hau ne pesija mebe halo buat ne ofuan tui di komunale toma ita toto nia pesija ita nia necesidade ne tebere actividad de ita halo lao lolos imongos ba itani komunal ne importante ori ne buat de ita halo ida tau osam ia parte siru kare oi foi tar konania varazen ka onia ve atalo ofe pengerasan me ikus mai ita recontenido ver al kudram ba itendeng aspat ida ne preferuen ba oi que ikus mai sal falenia varazen o nia temok penanse tirafani aida ni mak pesija ne pra fuano ini dan kata tirafani halu di dia ba odone itene komunal iterasi mak bele hetan resultado pusi proyecto den ne mak importante ba ito hotu ho ida ne hau tirafani ba itania con director PLS tama ita se tutela ba nasional mitra estatal mai ve ia plano kari ia implementação boa kari projeto balu kari sidau tama ia naba ita colabora muito usi obras públicas usi agua saneamento e ambiente deve presente né senhor a ver considera terceiro né para ita halo plano integrado né para decida mak ita ne comunidade de precisa ita lautui e mos barawa itania estatuto na ve nomeami secretário regional PAS regional no direito siroto secção agora ne programa ne equipe radio ho itania município sersiru hora ilane ba projeto bot mega projeto sira 500.000 500.000 baleten ne entregaba a nivel nacional Melimarat situ makarai ilse plano ia rewa airene ia rewa nunik bela muto nese uruk bain kari uruk ia setempo di sistem ia pakota referendum usina POD ahu tempo untai tama pa itene membuat agora tidak falia primeiro ministro tempo nani programa pakota referendum POD pakota referendum tama ba PDD tama ba PDID terakhir PDI program de integral ita no fale gua sene expresa na ita honune ita bela hala program sene con aluni necessidade ita comunal toma iena funemba ita ia fati jene nune boy ita colabora na fati honune plan sene
lebih sesuai sokat ini kita sesuai sokat ini kona dumi ini kumandari kami rene kita membuat renova falstura kiperado municipio sini noi vale program sini noi per il program sini uno team ini per la fila fali noi kita implementa noi los noi kona ni adu ini membuat noi il fonsilu ba ita bot sira hotu ana kores o mai sive wanian direktur sira ba suku toma tercomunare care con il fuan o en balu di care ora propus disculpa e obrigado muito Dia agradece e obrigado a intervenção muito do Maca para a maioria partida, né? E dari detalhe todo basta. Dia ida deva kazenda ikus e ao me isso agradece o tempo de ver Maca marque a partida, né? Atino de bele ato intervenção relação com a atividade lançamento de dia bahwa komunidade que está roto pela lá tu ir saída Maca Itaíra e vir fale mai ao combina catequista lifau bele dirigita oração ba ham meu de dia karikende ami combina aqui ami combina a Sefia Leia Ida Bele representa o de dirigita oração. Dia kumalok sira ide na maka intervenção no mapita bot sira kompanya de Musi na Sefsuko diri tu pendes nomo sa Sekretary Region Asunto Adpusan Finanças sa ihambito hatur fatuk dahulu pa proyecto pendes de maka uhin simbolicamente realiza posto administrativo Pantai Makassar região administrativa especial basuk no senalo dia pidene makanina noroano sela streaming husi bari pesan sukulifau hauze ko hato reportagem no brigada botnya banyak itu Lai aman santo, aman dominani. O itabot ni grasa, itabot ni tulong. Makoras niya daw atanan alibu ang mutu ya patila ni. Ami usu ito ni bensang, ito ni tulong at tunune. Ami bele desenvolve, ami ni suku, o ami ni bairo, lao hodiat. Nune ami usu itabot. Tahu itu buatnya grasa no bensão bayahan kirat ne bemak. Ami prepara tu nene ambele consumo força no fuani de atau de desenvolve ami niera idane. Ami harohane uri Jesus Cristo narang amoto ko Espírito Santo. Glória ao Padre, aquilo novo Espírito Santo. Glória Padre.